Poštovani građani, na samom početku lep pozdrav od pesnikinje, tekstopisca, kompozitora i novinara Vere Milosavljević. Na samom rođenju svaki čovjek dobije i ime i matični broj. Kako ljudi, građani, naravno tako i institucije, imaju pravo na to. Zato ovaj javni demant danas radim, zato što su internet mreže i internet portale preplavile moje pesme i hitovi na koje su potpisani drugi autori. Zato i ovaj javni demant radim danas i da kažem da sve što je postavljeno je apsolutna i teška laž. U pitanju su pesme čiji sam autor Niz reku života i Crno slovo u kalendaru ljubavi, koje su inače iz moje zbirke poezije u Beogradu, koju je izdala Stručna knjiga Beograd. Pesma Niz reku života, s kojom je i počela saradnja između mene i Džera Madanovskog, izdata je 1997. godine u izdanju Centro scene, čiji je vlasnik Branislav Stojanović. Pogledajte, znači ovo je omot prve kasete i CD-a gde sam ja uredno potpisana. Ja sam inače pesmu odmah uredno prijavila organizaciji Sokoj. Posle toga 1998. izlazi pesma Crno slovo, čiji sam ja autor. Evo imate prilike, dragi građani, da vidite, gde sam ja opet uredno potpisana, isto izdavač Centra scena Branislav Stojanović. Međutim, na Džeovom kanalu, pre jedno 2-3 meseca, na njegovom oficijalnom kanalu, ja sam našla pesme postavljene, evo sada ćete da vidite, gde su potpisani drugi autori. Videla sam da je izdavač Centra scena, pa sam mislila da je možda neko slučajno igraškom nekog potpisao, ostavila sam čak i komentar. Međutim, pesme se nisu sklonile. Evo, pogledajte, to je u pitanju pesma Niz reku života. Evo, pogledajte, da su potpisani drugi autori. I Crno slovo. Dragi građani, možete sami ući na njegov kanal i ovo sve pogledati. Da bi ja posle ušla na Google i otkrila zapravo da postoji CD u izdanju Centro scene, čiji je vlasnik Branislav Stojanović, CD koji je štampan 1999. godine, bez moje saglasnosti, znači evo pogledajte, i na kome su potpisani drugi autori. Znači evo ovako, ovo je kopija tog CD-a. Znači, on mene ne potpisuje, u stvari zapravo nije me ni pitao za saglasnost da mu dam da on to može ponovo da štampa, kao što kažem, samo autor može da dozvoli ili zabrani, a pogotovo nešto me nije potpisao i svih ovih godina obmanjuje javnost, mlade kolege, znači, upućuje na druge ljude, znači, prosto onemogućava mene kao autora da se predstavim narodu i javnosti. Mnogi ljudi do sada to nisu znali i znači, međutim, ja sam rekla još u prošloj kolumni, ako ste gledali, da verujem u pravosuđe, u pravnu državu, u pravni sistem. Protiv gospodina su podneti krivične prijave i tužbe za ovo, znači povrede autorskog prava, znači naznačenja moga imena, kao što sam rekla, autorsko delo bez moga potpisa, potpisani drugi ljudi. Znači, organizacija Sokoj, u ovome, neću ih sad više ni spominjati, prošli put sam rekla, pitala sam ih javno šta oni imaju da kažu na to, iako su oni su svi znali da sam ja radila, znači, ove pesme i ovi su gore uredno i primali te CD-ove. Gospodin je inače predsjednik upravnog odbora Unije diskografa Srbije, tako da ja jedino mogu sad da postavim Zavodu za intelektualnu svojinu i gospodinu Vladimiru Mariću, šta on ima da kaže, da li neko ovakav što se bavi ovakvim delima može da sedi u bilo kakvom organu što se tiče muzike i da li on uopšte može da se bavi muzikom, pitanje je to sada. Tako da samo znači njemu to uputim, Zavodu za intelektualnu svojinu. Kao što sam rekla, ovaj javni demant, ja kao oštećeni autor, nepotpisani i kao novinar, moja prava i dužnost da uputim ovaj javni demant. Ovde se radi, znači, o kaljanju časti i ugleda mog, osporavanju moga posla, omanjivanju javnosti, jer ovo je stvarno prešlo svake mere. I da kažem, da on to posle sve prodaje, kači na digitalne servise, kao što sam rekla i u onoj prošloj kolumni, dok mi sedimo ovde i dok ja vama to iznosim, on uzima po $1, 0,59, zavisi kako na kome. Tu su u pitanju Amazon, digitalni servisi, Google Play, znači Džeov kanal, već sam rekla, Amazon,
iTunes i tako, pogledajte, sve on to prodaje uredno, znači, evo, pogledajte, imate da se uverite, znači ovo je sve slikano i oštampano, Google, Dezer, znači on posle 99. godine opet radi to što radi, znači to delo, taj CD na kom ja nisam potpisana kao autor i koji znači radio i bez moje saglasnosti i nije me potpisao, posle toliko godina on opet isto radi ovo krivično delo protiv intelektualne svojine. Tako da ja kao i prošli put što sam rekla, u ovoj priči ćemo ići do kraja. Verujem u pravnu državu, u pravosudni sistem, jer kao što sam rekla, mi ne možemo ovo da radimo našim umetnicima. Svako delo, svaki čovek ima pravo na svoje ime, a da ne kaže već po samom rođenju dobijete ime i matični broj. I sad neko dođe i vas kao obriše 30 godina vašeg autorskog rada. To što me nije bilo možda u medijima, to ne znači da pesme nisu gospodo moje, znate. Te pesme su, dragi građani, znači još jednom da kažem, niz reku života plovim kao talas bez svoga cilja, u kalendaru ljubavi i crno slovo si bila ti, su pesme pesnikinje, kompozitora, kantautora i novinara Vere Milosavljević. Zato i radim danas ovaj javni demant, da kažem da je ovo apsolutna laž, jer toliko se proširilo kao ovaj virus, nažalost, ta moja dela sa potpisanim drugim ljudima, a opet sve zahvaljujući gospodi iz Centra scene, gospodinu Branislavu Stojanoviću, koji je potpisao druge ljude ispod mojih pesama i ja tako da sam juče umrla, ne bi znala za sve ovo, ispalo bi da sam lagala ljude da sam ja pisala. Kao što sam rekla, ovo ćemo mi sve na sudu rešiti, postoje Bogu hvala pravosudni sistem koji će reagovati i rešiti sve ove stvari. Znači, moje je bilo da uputim demant, da kažem da sam ja pisala ove pesme, da se gospodin oglušio jednu ženu, njeno ime, njeno autorsko pravo. Dragi građani, ovako ukratko, bit će tu onako ponaosob sve objašnjeno od A do Š, što bi se rekla. Veliki pozdrav, šalja vam Vera M. I zato ovo javni demant sam uradila, da još jednom kažem javnosti da sam ja pisala pesme, ko ne brani svoje autorsko pravo, on ga i nema. Veliki pozdrav!